Ale anak ipan tau hitin masa pentein ito bang phat pha ipi uwa ipau pathin thangwa na ipi masa penubin suting le tunila cookie wood star ngai lu na zala phat mantam ta hinda la topic khat noya holim hom thedinga phat mantam ta hin pe guest ni pu Simeon hau ki bahin ban ting le nunga ngai nei hoi hau ki bahin so ban ting le hosting nu pp changloi na chung chewa cookie wood star minin ke pa thu ga sayin inam sunguwa tileng kasai wale ingai da mun lang ito bang tok su ki bol hi masa pen jong hei na ban ting le nammi pi te tu ting le tu ni la participant ho viewers ho abang phat nau ka chu tu ni la guest te ni hi ahoi lo khat jong sim hoi the ahoi sa jong su hoi che the ta bang guest yu ne yu hi i wang a phawe ka ti no min hei na ye chun introduction part hi part la sao dau tin aji chu guest te ni hin tuman tam ta tampi tunila ai e sei do pe di wi kinep naw hi amani no sei do te lon ding hin e chuni phat ho host ding nu ko ma agan thei lam pen in pe do lew hen mi pi lung thai na jong hin tin na ban ting le participant ho lung thai na jong hi ding kata san hi je chun tu hin phat sau pi la lovin e meeting u chu pan pai hi tin hosting nu phat ka ga pen aman adei nan danin ahoi thei lam penin phat hong pila tare ki pawmin te Ki pau me am sa pen penin cookie wood star hinde mi pi hoso se ka ngai lu na le ka zana chi bai ka hin pe ve he ma pi chong loi ka hin tu ni phana hi makeup artist as a career ti topic mang chai nu ki ho lim ti wa hin special guest Daniel in se ma banga inam sung wa ringa kinet pi ta mi ahoi lo jong sa hoi the ahoi sa ho jong to boost the confidence a hi in nunga mel hoi ta ngai ning hoi hau kip le Simeon hau kip kamani hi guest speaker di ai hunin ta ki son pi ma zengin mi piti ho in dia leuchun ipiding profession hizap la makeup artist ho guest ha ki ko ham na ti mai te hi in ke ho ai ho khang tha ti ho in unconventional dreams promote i bolu ai in sap le leng ai lo le profession tam ta la makeup artist song career kat profession kat ni ti tu ni ipa te ni phong do ovin ama ho hin e ho gel ngai to sanga ho izole phazo in thil ho ahin bolovin sustainability amo proof ahin bolovin aya cha tu nya hi amo ako na thu mantam ta ingai view ze in mas pen penin makeup artist ni special guest ni nunga ngai ni hoile Simeon Halkip aba nei chang ki ha onin tin holim na hin nei honin tin zo teng le thu do hin nei di wa hin amani phat ka hin pe kamin chu hele miss ngai ne hoi hau ke ma hi in ka chena bangku tu hai a hele pu hen kholon le pi thung khalam bangku sim na mongkol ko pi a hi in tu da ki ho family member hi mi group ka hi ove ama sa penin host nu UPP hiin chule ka u kaloi nu ngai hiin nabon sabin ni ha pan tun ha pa epiwa I tok so te ho nei the ngai ko yo ma sa penin ka thing ka thangwa na ka hin tin ke hile sinyon nu milal ho kit ka hiin chule tu le tu a ka chen namon hi hile ti mui pa wang ho hiin ke hi uca mi pu ke hivin sila acu anil pen ke hi sila tu le tu ahi subkung ke mun ke so complex tu bunga kun salon tak kabolin amin chu hila Simeon Beauty Studio ahi ki pa me
cái say mà bằng ngã chú tu ni là hi ho experience ho inside you a hin ve hi chi ke ho lim na hin ve ni pi ho ki til ho thene dinga in ho lim diwa hi in ken hel dang zo se sanga ama ki hambola pe ham a hin na the ha hin ko mang ho people who are working hard to earn a living tao te jo ye ka ngai sang hin ka ngai sang ho la o ngai ne hoi le senior hi sa hi honin mani zong ka ki pa pi le zengin ipitinga makeup artist career anen ki choose on ham na anen ki len on ham ki len di tam ta me nunga khari na chu you can be an air hostess who sa zong to the theologian bibles on sim the competitive exam a zong to the hi na ale dinga makeup line and choose on ham ta ong ai ni hoin hin sai le ki pa min te cái bảo mình thì Kera cái hình cái thằng gì hi là cái mà cái nhà của nó thì tao cái tiếng cái nhà của nó hi class then be na sim dia pass tay tay de ka dia hin pass tay tay ding lekha kamalam hin khwa chu ita bang hi ding kai man ka he point hi jong le ke ma ti gel da na chu che makeup artist hi lawa le mi sim ding di hoi na kanewa ko na kana lung lot na khala hi in cha chu a hi banga chu lekha sim no be awang chu hi chilam pang ho bol di jong chu kalunga lo abale tu khanga hi te banga hi makeup line a hi hi te bangin hong khang to we ti yong hi kalungin zong kan yawla chen kana gyal pha po in he zong le dunya he pathian long sin pha te ho hong cha cha len kan yawla ya kalung tu ding titang ka ting na pathian ma puina za chula nu le pa taw na za len ke zong gin cha sangen ka hong kalin zong le in ma chalo tha kana gyal hi in he zong le ma ka thanop za la chu ke zong hard work ka hi in zong le ichi kana bol pa na hi ya hi le leng tong hoi kiti tu tu khat la samin thang zeni thom te kiti na ama pe te nu tinu a u nu a hi in thang swan ching a kiti in ama cho anei nu a hi in ama nu nga ala a hi in tu in cha zong ala in zi cha nei ta in he chilai khanga chu ama nu nga na la hi in chilai hi ama hin mi khat ko ma hi o baby a kiti in cham phai ama ko na hi line hung kila le le Chirajan Pol College ha ko piti sai de ha BA ka sim pat ding ko na heta ina ka sim ko na heta in taniwa ko na ka tu ba hi ja chu ke zong hi che o baby mi an thana hi free azal ding a hi in asin do ding ama in a hin sim do ding chu ting le hi chi salon chu ama a hin ke bet ko sa ding di bang hi hong ging hin che phat la chu ken zong ja chu ka le kha sim chu i ma ta ka ge phat ta lo na 12 ka pa sai da in azizi omnante speaking chu mi banga ki thim hi zong le english speaking chu iki thot ya hele a phatai sim simana service is do lawai ma chai helo sanga chu tia kanya ko na ka thanop na to chun a hi le tu nya hi no ho maya zong hi tia min te ti zong kalunga zong ka gyal kha lo hi zong le ichi bit sai de ha ka thanop na ba na chu ke ma zong hi chlai chu ucing titang ka ding na anei nu cho ucing ko ma cho housekeeping na housekeeping nga kana pan indian jong le cho ki dal tai ma ko kana pan na ama in enevet call indian ja jeffrey ka zil indian hi chi ama chabi hon le to akha le ti hwa he ka hung pan abale thil so theng ha dukan ho dusting halang epi he zong eza ka he ka hin bol he ta in cha chu free ka zil na bana chu hi ti khan to na hu mi ti don ka lunga zong om po e he zong le ka bol lam pang chu ka hung kai zong ka thanom ka tha hung nom che ta in na cha chu hi chi Kerala kisimin in malama hung phachumin te ti zong chu ka lunga zong chu nai lo hi e he zong le banga chu ka thanop na zala chu ka hung bola hele tu generation hi ahong khang to che in gin cha sangin ka gin cha hialam in pathian in aidom sangin che ho zawang kanun le ka pa ta na ji ta zong hin tin so le kai zong ka ki ham bol ji zong hin tin isa ka hi ik ham bola hele ima cha a lo thing lal om po in dunya ka hong ke pat dan na ka hong ke pat dan chu hi ta che hong ke pat a hi e ipa me ki til ko ong the zeng in na ke hin ko ka hin gyal den YouTube thank you hona ko
mình YouTuber ấy thì dòng này cái gì gì ai lại phát âm gì mình YouTube mà chú sum izat na mu ta me ti leo YouTube mà sum ki museum ki web sewa hi na dunia hi YouTube platform ma ko na hi to kana to na Voice of America pe no hi YouTuber ka hi zi na to ai ni ki mu hin i ma khodi sana ki mu phalo hi on it thanop zia so we are putting our heart and soul together na God helps those who help themselves di banga so mà ki humble te chu pathian in pathe boy ti chu eo kham tha ti ho in po akilang do hi in I'm so proud of you ka kitang atwi le zengin you are the most celebrated makeup artist na hi na ka ki papi mama zenge tuin Simeona konin zong same question na profession Simeon can be a supermodel or anything na very talented hi in ibiding a makeup artist so career ki choose ham depends so let's listen to Simeon's side of the story oh mình aku rasa ini titik lain ya pun cepat nak angin akoi ka sai di ti le chon pha so ta la di song le neu ka chom thei la ma na neu ka ka het thei dom dom ding in hin sai ta in ka ting ama sa pe na hi makeup artist hi ke song ka ne wa ku na ki ti le kalung lu na khat song a hi ti po na a hi ba nga hi makeup hi ipisa ka hung lu ham ti hin first pe na hin class 12 ka zo hin Kapa in Medai Santau class 12 ka zo hin cha hin ke zong chelanga hi contemporary le khasim dan di ka ti le chu ipiti sai ham ipa ini da ha to hi le itham ilung leng se su di ka ti hin cha sang chun ka ute de hi langa ho kom zo hin higher study ding in kana chi hin cha hin kana lekha ka hin sima hin itham ka ba ki da hi le hin ke hi first pe na hi ka aim in life hi designer hi kana tu ba hi in designer zong hi NIFT ya mambe ya kana muin chahin a hi wangin in sungha sat yan the te ki hi chun sunga ucha mi po lepa I kham nei lo I ha yu te ali masa sa e lawa hele inu le pangyan te ta ching ha na anan to a chang ki ki chome hi chun designer chu ham admission ai lawai piam sumlu na tamba be se na isi chun apat pa chung kana zo po open isi chun chi kana zo lo kha chu ke in zo other option ti in makeup lang hin ka hung mo chu singin makeup lang hin ka hung chu in first pen in Mizoram kana chi in Mizoram 2017 hin Mizoram training kana la in chule si training kala azawahin Delhi akale chi kinin chule Delhi akale chi zawahin chamkhat na katomin na kato azawa chalanga to en chato anjwa kasaya banga chu sumpunga salon ki kahin ki banahin chule APZA chi makeup artist as a career hi kahin chu sam idya hilahin kasaya banga chu designer kana thanok mahin hi ba APZA makeup artist ka hinchu samitia kati itia hilechun iha igam sungjong ibala hile ipiham two states ahi new khat makeup lang hile ipilang hile nhung khang tau tau bin na kum khat kum ni ka hi how kite bangin two zao man lawin one in direct in three ni chu kayo vin ikhang to beijing vin hile ipiham tu la tu dimun hi bana hile itabanga makeup lang kana zil kha hi ha ka ki samu mongin na asi chu ikhang to mo mong ta ovin to hi ipiham ga sai dingin bazara chi mai mai di zong koi macha bare face amu chi num lawa hi til new khat be hi lawala sunscreen hi lawala moisturizer ham hi lawala foundation new khat BB cream ham til new khat be ki kinunum te hin so le makeup kahung lung lu na hi ha mi ho ho ka be in ka inspire mi ho chung so tam thau na pt sai ham India hi in hi lawala outside hi in mi ho ka ba na hi le makeup artist aku na song ho sa ta mi tam tao min na it's ho si song chu hi in chu le in su ha sa gen te ki hi se achu mi ko nu ya na to a ipiham gampa ma sum mi lo a emotion su in bahara traveling expense a ai lawa hi le ina ki man cha le wa ki chai sang a chu ai ma on business ki set up maintain chu le echa chun ki flow pi le hazon te ka tia chu chu achu makeup artist chu kan ki na du chan hi chan chan ka ge de song chu ipiham
ka ki gel khapo in ipiti sai dem chapang cha ki hina lai si chun mi pi te ngai lu le pathin in thei bu dan ho I kapa te hi sang le Kanu Taona ha sala hi chan chan ho ti ke ho hi chan ka gai din som ka ki gel ko Wow, man. I remember one quotation that says, aim for the moon. Even if you missed it, you will land among the stars. Hin ko ay plan tam ta ne ngai sin mi abang khate as a counselor na ka ko office a client ho fo. I want to be this. Titu kahi no ma kahi lo a kalung na a kalhasiya na. Plan A fail, I'll go for plan B. Nah, designing course na tano mean you couldn't afford. That's why you land in a makeup artist and you're still successful. Chi na, mitehin het hazy lo. Plan A le kine fail like it's lo na. Plan B C gati ding nga chu kay talk show host tong kay Voice of America correspondent tong kay counselor tong kay I'm an entrepreneur na. Hello le, I'm a preacher kathen tong kasi. So I enjoy. Yeah, so you live only one life, so do whatever you can. Na, in kakitu ko mama zing plan A to ano success day is ang plan B is much more prosperous ti tao day na. Na Simeon nang hin po ako na zong kakitu ko in. Sa pangzanahin at such a young age, you have achieved a lot, and I'm so proud of you. Common question. Nanini na career sa takadidas. Common question kan piyonding nangina day dandanan nendon bo nandihin na. Makeup artist as a career titingle 9 to 5 kilos o zinga akiti atu ni luma kitong sa kyong hilo also ni si akitong zong hikit lo zong a season and season umdi he to a season hung kipan din wedding season festive season wai di na season ting chile kulang pepe sum ho zong mu di hin and season ting le ipina bol zi vam na like gamsat lai hilo ale festive po hung kitai kitchen ho hung kitai ting a hele dry season chitaw na jo tin ko le it is adjust na ki bol sustainable hinam na tu kha chu bol a sustainable ati te nga hele ikenga kiding kiding te nam kiding de te nam ti a he na season and season um de so season ha chu ke thi ma na boy diu sum le pai jong tam ta na mo diu le an season te le iti in ko na man wa iti ne ki adjust wa chu nang nya ko na het nong ki ne khat khan hin don bo ta ngay nang hin sayo cái bao mình thì makeup career na dạ thầy mà hiện tại na tu khang bang hiện dạ thầy mà hiện tại chúng lệ chỉ makeup hi cả xây tiếng chu an season omin na season omin chu season tiếng là chuyện wedding hi in chúng lệ Christmas season hung này na chúng lệ occasion hung tam chúng lệ birthday nhiều cha cha thiên nhiều cha hung tam cho cùng thân lang hi program cái sim tông mi hung tam gì này ho mi ho cho ai bangin tu khanga hi bana hi le chi season am the point ki season ahum lo na hi hi le ning kuma pat gal ahum kuma bana cho bi makeup lam panga khang to dana ka mu in kai bet dana ka se hi ai hi chi ma sanga chu hi le season lo wa chu ke bang chun a hi le thil to gun ka nei di point he song le makeup class ho na makeup class side ka ki bol di in zong le hiti ke ya he makeup bow se ke lo hin like simen na zong chu salon na hona hin busy tho ding a hin na ke ya sanga chu busy tho ding a hin he zong la ya chu like freelancer he lo wa home service di hona ka chi di tho a hin like facial ho chu zong le trading chu le za chum hair spa hair straightening za chum season lo la ya zong hi pham aki bol tho kala ina ke gyal danin ke ma own experience ading acha a bol thawin chong le tu khanga hi ga sedeng asia hello na nonga sanga ne pi ko hai sa don lai na ne pi ong ko hai sa za hong ko hai sa don lai zong le salon ho chi vela zong le nonga sanga ne pi ke mo zo a hita in khan to na ha kana kala a hi ira sia ka gyal po in i zia ding a chuna phatia ki sip hoi ding a hi ti azang kala a hi e ke wang chuna zong le asia mangpa chu ama to pathin ti ka kala azing hi in chu season ding la chun sum la pai chu sakhana zong kholang pe zong ko ti oven zong le season ding le chun ka sai ma banga chu sa ya
hiti beautician lampang na kaki bolzi in jong le in sanga na to na jong atu da am lo di chuna in sanga pham ka ki chip zi home ta decor ha na ta za in chunom da ta hilaw hi banga chu in sizing ball di ha ka tha nom hin ka hi chu cho ka ball zi in ka ki chim zi na he ban chong le mi ka kau zi in chu le me ka mo ka ball zi in ta ko na jong chu learning ka ball bel zi a hi e simhan ban continue thai ta Simeon, please carry on. Say ungai na say panga chu season lo umahin ay makeup artist di nga chu isang le ungai chu hile ama na say panga chu ma hi freelancer hi kay chu hile freelancer ka hita po in salon ka na ihita in na salon na sang chu patin nung sinazalin po chan in ipiham chi makeup artist kung ya salon ka set ba pasahin patin nung sinazalin season de an season ti zong hi ka he khan zo zi poi azi chu season lai ahung hi zong le ti ham ichi ding bang ta chun pathini ti ha mi him zong ai pi climb pa ai pi na chule season lo lai zong le ken i zong ti ha makeup class or ka lai zi in na chule kaya hi hairstylist ho zong beautician ho zong azila zi in kutita pat zo sia hilaw banga chu in time kasay busy in hichudong zuya chun class for kalasi in chule ke zong hi mi ba hat ka hi in mi ba hat ka hi zi chun kamu chim thai lo hi ke hi tua salon ka staff ho zong put he su ke ding ke hi kamu chim thai lo hi asi chu kamu thimai zong hin ka boring zi in ni cha sang khon ka ti in mun khara ka chi do si in biha mi ho la ai lawa hela mi in khat tawa kun loi la pai te in ho to kun mi ka visit nom zi hi chu ho ka bol nom zi phat ong in ai phat la chun mi fal dinga chu kitile ke chu ka falin hi ti e ka ti na hi po na mi fal dinga chu phat ong ti thei lawa hi asi chu saluna yu ma zong le a fal dinga chu til bolding nyau cha sing chu le tua ungai na say banga chu iloi pai khat tawi ko lu da makeup ga bola ai ma in training ma hi ai zong chu makeup artist a ke hi banga chu ipiti say di ha ke team chat lo kai ma cha chu pro ki lo hi na izil chana chu kilan he hi hi a chu khat taw iloi khat taw hung balu na hi le makeup ka bol fi a video ibola hi tia hi le chun fi ham ai adi nga song learning apa le chu chi video ho a ko na song chu khat taw client taw ki kim the hi na ke gel dan in bang seasonless hinge season le an season chu nan te hi song le mi fal hwa ding in season le season 2 ma cha poi ka ti That's very encouraging na. Ita sit lawa hi le yam to di chung zai nge ti na hi na. Ngayon say banga to unseason ta lawa hin. Everyone wants to look good. Azong mi so si tu ki hoy no we want to be our best hi na. Hi tina hi nunga zong nupi zong ahan lang ho am ho kaya zong ataw no min ki pa the zeng hang tha piam tapang tam ta hin tua hi hoy lang everyone wants to be presentable stuff na ichina dinga hi mi ho chula ki zong makeup ko bol thai lo dan da hi ngai kon emu se le ho se ji hi na ta lam ka dunga ai lo le impromptu na mi ho tna ga ki mu to teng le as a makeup artist so na ho chun na he ri so na akilom lo be se ha makeup min in devoting so correction on the balls in a very good way na ye ho ngai kon blush break ki bol ji tango thai ga ho se ji na that's very good for me na ai ha chi ho yang chi ki to khazi hin teng le ipiti ha kleino chu ki bang long so bang ko kwa ho bau tam ki le ta sam long til ang hilo le na chi blush asan wal eti ho ji to professionally eti jo asan handle ziam ei chu ki lung chami de ki ho se non zeng mai the na le as a makeup artist in patience on nei ngai ka sai na mo kana bridal makeup ho bang chi le ki yung kazinay ni ko ting I wanna be like the most beautiful na kain ko as ko hoy pe non so ile makeup artist sa chan ka kilom lo be sen makeup ainable pi ka ta le
cái nông cái qua cái ngày đầm lâu đi mà nó hết dừng đi thế bằng hoàng so situation cái tổ gì mai thế na so when that situation comes how do you handle na iti biham iti cái say biha iti manageable gì hơn ham chang ching say very interesting na in say bảo no mình the question cho sayang say nung ta sayang say hung hạ ta hi na cái bảo mình chỉ bằng situation cho itu đi ngay hele o cái profession here patient na be patient không gì gì ta cho na tiếng là chân mấy giờ si to pham tangola hậu thầy bala be talkative na asia hello friend ta mi ta ki hậu thầy ngay dòng lệ akam mall khát dòng cho na hậu năng mà compound na cho na hung hậu thân om kit thầy thấy dòng lệ mi arut ta cho na arut ta tiếng là chân biết say đi ha ama ako mana chu ai dong ko jing de ta ai banga chu friend ta cái hi ko ngai lo he na he so ke do hian the customer hon cái hết thì là sinh cái kỹ trái thì giống gì nào có ngày lâu ra chú thì ta cho xây cho bằng ngã chú không kinh nghiệm bị tiếng ngôn là chứ na na hậu bị nó mẹ phải na thì thì thầu hiện na cả hết ben cho nó ngày hiện thì chú cả hà dạy na giống là chú cái giống cho bắt hiện ai bị hiện tại na cái mọi liền hạ thấy hiện tập point giống là hiện tập bằng situation cho hiện tiếng lệ mi tội thì friend đã đánh cái hậu thấy cái gì giống lệ mi ang sofa la chung ke sang ka soft ki thai thau na ai ta stable hi ngai na mi hem khat chu mi hem hin dan lo si chu ki bangla o hi ja chu mi adi sana tu ni chang ya ga sa ding Nawa ki zahe say pakino. ke office tu ni chang na pa thel long sana hi ka make up na lung thai lo na lung thai lo chu jong le mi to ka kina ti ho jong na ka hebe se pon ka he ka se khala wa hi le khala ni cho an om kha ta hi jong na ke ma he ta ban na ka he ka po in ita bang station situation cho hi dinga hele ke jong as kasam hi ti hele la blush ita bang hi hele lipstick cha bang hi ti ke na ke ju makeup artist ka hi in na sanga ka he zo hi na banga chu ha na kilo pi dinga ka hem bolding na kilo pi lawa chu ka bola hele ke sanga min se dinga hi na ji chu ke ma ga sai dinga chu ama chu model hi ta chu na ke ya dinga chu la ka someone da jong hi chu alung thai jong ngai ke ka lung thai jong ngai abo ani chu bot sa ya na lung thai tu ngai hi in chu hi ting la chun ham ngai lo hi lawa hi le za sei ki sanga chu ama looks chu na pathin in hem hi looks chum chuma pi chu abang chu na lina na aniao jong le za he in alu shape na high shape jong hi za chu square hi na round shape za chu dung zia chu hairstyle ho jong ko ki bolzi chu si za chu hi chu ding a hi ding le kon nang ma na mai shape hi ta bang a hi in ta bang hi na ki bolan ki lob ding a hi lawa hi le nang ma na dei ben chu ama look sa chu hoi banga chu na nang me la ki lom lo ding a hi ti ho bel ka sai zin ai da chu ka balance tu ni e how about you Simeon thì mi about trên tam topic ako sumpenom lo ti ho to kha ngam trên topic hi say đi vài là chú abul langa salon ko hot tin la ya to khat ka hin say đi hiền chỉ YouTube anh ấy bắt ai xong liền thì là ngày đam mê tin azi chú cho bang cha ki hi zi chun ipiham kam thim a hi lawa hi le a hi na bang ta ami ga treat ki ho hi na in so bi se nai lawa hi salon ho ani ki hon ti lai chun zi chun khat ve hi client khat ka nei kam in zong sai point ka ting client khat ka nei chu chu haircut mai a haircut a hi in haircut a hung bolin chu chu straight ani tan pi o ti chu chu ke zong ka ki no in kin khat ka dal ti zi chun ka da ka chi do kun chen ina hong in straight ho chu ka sai ding in atan ha po in na zi chun gam chaling katan pi in i staff ho ka dry sa tin le i pi ham chu za en sai na kin o man ni ti ti nei bol pi in gam chalin ni tan pi in nang na po do nun ze he ti ti na tin le mi na chu an sai le ke zo chu kam talawin ama ipiti sai ham
kalung hung mo han zing in na ai kalung ha ma chu ima cha wang chu ka body pon i klai na hi na respect ka nei ima cha chu ka body pon hi wang chu ya u ka ta kinota ka tan wanga chu ke athim lo ka hi po in na zan na nei ka hi si chun ka het na cha ka tan pi na hi in a hoi lo hi a if you have style cut ho hi la wang chu neu khat na dau the hin straight cut chu sort lo hi in ngon cha ka tan pi na hi in hoi lai chu na lung pu yang ka tin tin le bla 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 zat zat asayin na pang nga ka salon maya ipiham katukan ko ma ho la zo si mi zong am in ama bang chu ting ting a say di ahang san mo mo ahang san mo mo yin katukan ko ma ho zo sin zo mi zo si ai ni sa di ni zong le itini kuwa ku na get ka hin lan chu hi le chu le ka u yin zong ke ka u nu mai khat zong ka u te la nu mai khat zong isai tukan ka na ta u ti la ko ni asai se jingin i tabangin lung hangin nang i tabangin ipiham na lung tim no mo hanang he zong le tukan taw na hi incline na attempt phat le na mai chu thai sa in 18 in ti a hi in ena ti sing a hin ka taw ti la ya ko hin ipiham so to kana bol hey be se ko in na relationship client or relationship lang hi kana sa mo mongin tu hin ba patin long si zalin i neu kha chu ka phadom ta in na tila to te dingin ke zong neu ka ki control zawin client ho zong khat la ni bang chu mi him chu koi ma ki cham kim zo lo hi in ibui ni ku a hilawa hi le I hi mo ni ku zong the hi si chun atam zo abang chu I biham I polite that le kam thada client attending abang chu kana ki ge ta hin sini ku I chinu sam katan pi ama in hitya ai zum so kitin mai tante ai zum so le mi ho pasanga hitya client ho a hilawa hi le katukan ko ho la hitya ai sab mi wang chu chipat ta wang chu ki ong kalung ki chu chung lang pe ge hin a hi wanga chu I biham mi na chapang hi na chu chu he ka handle zo thailo tukan zong kinga do zin tan te hi ti tan te tia zong ko kha be be le ki gel si chu a hi wanga chu business setup chu lawa hi in gam chala nga the gam chala ke pat the thil hi lo si chun I biham ke zo hi ka hung ki control in one three wo ki in na ki hei lo hi in yo ngai lo chu hi zong le all ola ai ma so hi ki sim khat cái mà là cái mà rồi cái xin thay in và thiên long sinh nhân tu chân bang in các client hoa hi cái số chân in lung hay selling cái số lin khát lên in bang anunga I biham lung hay lâu na này sang lệ chỉ yun to ba ko nin ana lung hay ta việc sa công ta apoi chi platform mang za hi ki pa thu sei the the ni sei yo ngai dam thum the the I thum dio mi ga ho sin um za le ho sei na lai dio he na he the bang platform a hin pe wa I so pi pau yu pau chung a jong ki pa thu I sei ven ki tok shoi na mu dio in man lo question tam tak ka do zi lo he na straight to the point apoi mo pen pen mi heading up ha na heading apoi mo dio ka do zi he en kahin to do na na hin don go nan hot na chung huna kalung athai selin na very professional ta in kats do na hin don bo honin ki pa ma zengin to hi achai na pe na kahin do di na